yami ikuthanza kwendlula luthando. Kungako nebakithi ngikuthanza noma ngingasafisi ukukuthanza. Cha angisho ukuthi ngithini futhi angisho ukuthi khona lapha ibheke khona neNkhondlo kepha-ke lawa malayini akhe young black poet. Angikubingelele ngiphinze kwamukele ke mbukelo ehlelo lakho lelithanza wona lihamba eMbili Swatini TV Tandla neNkhondlo. Libito lami ngeke ngingifortunate ngwamabuza. Uyati mos ukuthi nasobona futhi hayi mani khona iNkhondlo letako khona likhona wena lo talifunza namhla lelishasha noma ngabe lisilishasha but kuwe ngiyathi ukuthi tabe kunenfolele ingetangetako. Ukhona ke young black poet mina bengisolo ngithi black poet ngakuthi ngidayela ukuthi manje eAfrica bavame ngeactivity ngabo black poet ntontoni ngabona they are Africans bachaze kepha ke angikho lapho ngoba young black poet khama nenfolata nayo kepha ngiyathi ukuthi wena ofisile ukuthi kumati ukuthi ungubani akabani uchamuka kuphi ngoba uyathi uthi ekhaya kibo cha abatange nje sebasho ukuthi ngu young black poet. Sithandwa lana uThanzania nembongi mine lami lithando ngiliqinisa ngemagama. Mina masengihaya nalongeva ugcine asavukelwa imiva yekufa. Ngidakahayela ute ngihawukele ngidakubhalela ute ngikhalele. Ngiyababona nabolova banwati inhloko bafisa kutibika. Kepha mina ngaleta Tandla kangeke ngibabulale. Batosoloku babulawa sikhwele. Ngalolithambo lethu ngicela sikhwele nadidintsaba tize kuqale kwethaba. Kuqale kudzilike ematolo njalo namhla nayitolo. Sitawusuka lana Eskom elokishini siye eJozi esentini kasati ukuthi batawuthini kulaba nemona sitawukhoza attention hayi ukuthi sifuna iattention bathi ungidlisile ungifake intando nontando kepha akunenzaba nakwendakala yakho inthando phela lolu luthando mina ngikuthanza kwendlula lithambo sengisho ukuthi inhlitiyo yami ikuthanza noma ngingasathanzi ukuthi ngikuthanze ngithi leNkhondlo ayisiye lithambo kepha yakho sithandwa sami. Phela wena ungumthokotiswe bampa bami wena makwe bampa bami bese ngicabanga kwenda wamkami wena sithandwa sami phela wena ngebuhle uyamhlula namini idlamini njalo ebusuku nasemini noma tinyembeti sedomile iminyaka ihambile kepha sithembiso solo ngisasigcinile angithi ngabathembisa nabodzathe wakho bogcinile ngathi ndokuthanza kude kusekube kugcineni. I promise I'll be sweet to you like a vanilla. I will take your breath away but I won't be a killer. I'll be good to you never to act like a gorilla. Ndakuthengela iBMW. I'm joking. Can you be my wife? You in my life. That will be more than enough. Kepha sekwala kona ukuthi nalilive seyaphela. Sengidawubhala kheli lingakapheli. Pure box ekujuleni kwenhlitiyo yami 143 lithambo lolujulile le imbongi yamaswati young black poet. Danke ngiyabonga. Mbuke sengihlethisane naye young black poet utasicocela kabanti ke ukuthi usho ngani ukuthi yena ungu young black poet ngangiyathi uthe ekhaya bamethanga kanjalo unalo libito lakhe embamba. Young black poet. Siyajabula kuba nawe ehlelweni Tandla neNkhondlo. Hayi nami ngiyajabula kuba nani. Vusela umbukele ekhaya bese yadisho ukuthi ungubani wakabani uchamuka kuphi. Sanibonani balalele emakhaya libito lami mbamba ngisizwe lwethu ngakunene stage name ngiyoung black poet ngisuke eMangwaneni but recently sengihlala Eskom. Okay, young black poet ufika kanjani kubeni young black poet ngifisile kwade? Kuqala kwami kubhala neNkhondlo ngaqala ngenta form 1 eJohn West. I was influenced by Sbuda the poet lo waseJozi. So wangenda nami ngaba nale wangifaka lo mdlalo weqhubeka ngibhale bese kuhle kufika ikhasi lapho khona ngiva ukuthi sengiyavilapha sengidela amandla eqhubeka ngibhale. So bengiqhubeka ngibukele tiNkhondlo takhe ka Facebook ngibuke na ka TikTok yonke indzawo and then ngiqhubeke ngikhona ukubhala bangibide ngiperforme. Ngisakabi ke ngimumfulo ngathi watiwa kangako ngisese ngephasi. So lo munye wangisita ngisabhala amapoem ka form 1 bengingawashi bengingabhala kuphela. Then wangisita lo munye somveni wathi ke wabona le exercise lami endlini. Bese wabona wathi wayibhale kangaka bese awusayi kusho tiNkhondlo esonveni. Then ngasho mina because bengisenako lokwesaba bami. Benginemahloni nje bami bengingathanzi kuba sembiwe bami but benginawo lelikhono lokubhala kuphela. So wangikhombisa ukuthi no bamba basinkinga. Utawe embiwe bamba batakhuluma whether ushito kahle or ushito kabi batakhuluma nje but if uwashe somveni bede ukuthi batakhuluma kabi batawulalela if noma ngabe uyabhimba but nje lokuthi khona message loshilo lokuthumile embiko bazalwane nje bakwati. Then ngaqala kanjalo ka form 2 bengicala ngigena confident kancane ngigena. So this guy bekungumasotsha bekungumzala wami igama lakhe ngumasotsha
So ngaqala ngagain confidence, so angigqugqutela etendlini afika echubeka athi angibhale. Bekafika ngitshela athi by Sunday ngifuna ukushiya poem. Nangaba ufuna ukushiya poem Sunday awuye esomveni. Nawe sovale Okay, pressure. so le pressure bese ngivele nginayo ukuthi okay, hey kumele ngiyoperform and ngilungiselele sonke isikhathi ukuthi okay, by this Sunday I have to go and perform. More especially nangabe kunalamaye amasomvo latini. So lapho kumele ngenze isomvo lami libe proud ukuthi at least now bahamba embili ngepoetry. So most of the time besivamisile ke lokuhamba embili. Okay, since waqala ku reciter esontveni ubhala neNkhondlo tekukholwa right. Yeah. Uyakhona nikubhala ngalokunye noma wena uthi nje cha mina isifiso sami ukuthi ngishumayele abantu baphenduke. Oh okay, ngaloko ngiyabhala ngalokunye. Okay. Actually before ngiye lesomveni bengiyentela lokuthi ngikhulumela ngetimvoto ezisombo because bese nginale pressure ukuthi sengesomveni. But before bengibhala ngema love poem, ngibhala ngema kuthiwani struggle le bamnyama labahlukubetekayo. Yabo, so more especially bengibhala ngebantu labamnyama. Okay. Yabo, kuhlukubeta kwabantu labanyama ukuthi kumele baphile kanjani. Yabo, so bengibhala ngaloko kuphela. Bese emva kwaloko ke le lithambo bengibhala like ngeva nje ukuthi okay namhla ngikhana nje ukubhala just kude lokukhona ngifuna ukubhala. And then la sesomveni vele ngwabhala vele manje esomveni most of the time bengingavamisile ukwasha outside. Okay. So ngiqale kwenda outside after sengiphumile esomveni like sengingasa perform isikhathi lesithe. The serene rains of heaven's fall, twinkling in between the supreme rays, the scenario close as the clouds close into and close. To us that's a secret. There is this one voice I suppose in us that never speak it. Believe it, I had to dig deep into the depth of the person inside of us, to unfeed the shadows of the emotions never truly unveiled, to tear up and read the content of an envelope that was once and always sealed. Does heavens feel? The feelings meant for us black people to feel. I mean, how do we unfeel? Remember the reasons to seasons heavens. Remember how they are different, but they are all weather. So whether us black people suffer or prosper, it's all up to you, heavens. We have suffered a lot under the name Black Lives Matters, but does it matter anyway? As a young black poet, I say, we don't know much if we think we know so much enough about the Bible. I mean, how often do we soften the truth to the ears of the ones who most want to hear it? How frequently do we change the frequency when the radio tunes in the depths of our spirit? We all know that it wasn't us. It was the people in the past. It was Adam and Eve who bit the forbidden apple and then marked it on the back of our computers and cell phones to spread the virus of mortality. And now we stand on the edge of sanity with our right foot dangling in the air while the other one stood comfortably with gravity. And then we inhale, hoping that the wind carry with it a rhythm and wisdom from a distant celestial kingdom. While we feel caught off guard, while manufacture watches out of stainless steel to remind us of our times are hard. I mean, why are we born in the first place if this is how we're going to grow? Young black poet, thank you. Ufisile yini wena kuba neyakho nje show lethi young black poet lebukane nawe ngco. Trust me, ngifise ngalenye indlela kakhulu. Ngifisile but ngikhamba kwesikhathi because timbo liqala kancane kancane ugcine sosedulu kumele uhambe ngesteps sakhona ungajaki. Okay, yini nje lo yenda konyalo lokusikhuluma lo zama kuyenda ukuthi ugcine nawe unayo le show lethiwele wena. Oh labe ngikwenda dokhanza ukuthi esomveni la ngikhona khona. Ngise EWC mina. Bengifundisa abantu abancane like phakasana esikole ngibafundisa ipoetry. Oh, that's nice. Like ngibende ukuthi maybe mabakhulu abayenje bake ba performers bebasolo ba performer la abancane. So bekhona bekune children angathi lo babe lo phethe youth nje bamba laba okay not youth bamba abancane kakhulu. So bekababida most of bamba laba semasomveni bamba abasemasomveni bede to perform. So nalaba lebengafundisa kona nabo ba perform ama poetry abo. Okay. Lokusho ukuthi ngalamanye amagama yakhona kufundisa lomunye lofisile kwathi poetry. Ngiyakhona. Shothi nje badale emakhaya bakuthembe. No abangithembe ngaleni indlela 100% ngiyakwadi. Okay. Nawe ke umntali yami lethu umfana nakho kuwe utomfundisa ipoetry. Badali bathi ukuthi bamfana bagathe ukuthi bafunze babayise esikoleni ukuthi bawufunze. Bathi umfana uthi mina make ngiyithanda ipoetry ngifisile kuyenda. Yini emavlo ngabaniketa wona batokho abantwana ufunza ipoetry phindze nasesikoleni bakhona focus. Oh okay, imbo le yangenda ukuthi kakhulu yangifaka poetry kakhulu. Ngathanda literature. Yeah, isifundo bengisithanda leso kakhulu esikoleni. Like bengisipasa naso kakhulu. So every time ngikwenza ukuthi mabafunze ama poetry classini, ngiconcentrate more than letinye izifundo ezikhona.
so nabo kuze but i-poetry akusho ukuthi kumele uyekele ukufunda bese uwenda yona. Okay. Kumele ufunde uqede esikoleni uhambe uye nasemvazi. I-poetry yenda along the way because nami ku-performa kuzese kungimise ngaqhubeka ngafunda ngaqeda isikole. Ngaqhubeka ngafunda nase-college bengiperforma nje kahle ngiqhubeka ngifunda. So kumele uthande isifundo lesitawahambelana nale poetry. Nesiswati nje sehambelana nenkondlo. Yabo ne-English kanjalo. So leti fundo lethambelana nalemo kuze utawuhlala both sides. Nalathi incwadzini ukuthanza incwadzi nalo inkondlo ungayiyekela uqhubeka ukuthanza nalo inkondlo. Kuyahambelana kwethu. Okay, naku-ke bamfu kumele bakwadi as a poet, right? Batokhona kumema kuma-events abo noma balethe bamfa babo batokufundzisa. Uthi maketha kanjani as a poet? Sitawukhona kusita nanangilohlete ekhaya uhlala bhala athi no mina ngiyi-poet, recite, athi record but kude la ngikusakhona lokhu la kwendawo. Ende kanjani? Oh okay, kungi-reach out kuthi afole akhone kufika kimi. Okay, mina bangangifola ku 76523831 bese ka TikTok Young Black Poet na ka Facebook it's Young Black Poet. Yini emavi longani ke ta umuntu lokubukela enyalo ngokuthi angagive up achubeka ati imisebenzi ndawo ndawo. No, mina ngeke ngithi yabona nangabe unalo italent alivi. Noma kungathiwa maybe khona ilo sokwenda sowenda ama-drugs sohleli sowendeni iminyaka leminingi baze baphindze bakuvuza kuhlala nemidlalo webhola. Umdlalo webhola bamthatha noma ngabe bamthethe kuphi sekuphela isikhathi lesizwe bambuyisela egroundini. Utawe ngabonke lawo basolo badlala ibhola la groundini. So if isiphiwo sakho sitohlala sakho noma bangakulanza kuphi sohlale nje silako. So okay tinkondlo letiyasidana samawa because awusifoli isikhathi lesiningi sekwenta ama-drugs now busy wena more busy ngema-poet noma ngabe yini italent elikhona because unaka leli talent lelikhona more than ukuthi uhambe uyohlala esitolo emamakethe usima uhlala nemafana benisango uyabona ubhema enisango but ke imfundo yentako uba busy nganako lokubona ngathi kutakuphumelelisa but at the same time mina kusambe kunesicelo lesilakimi ngene kuthi ke mbe ngingacela ukuthi njengani lokuni ngisidile nje namhlanje ngibili kuthi kungabi ngimngedwa sibe baningi in order lokusilomfatha ucugudeka ukuthi awule talent lakhe liqhubeke lembili because tetsana emandla ukuthi ubhala uthi next time bathi uhleli solokude ababitha khona bathi uyacela bamu nje bakureject nje out of the blue so nawo lama artists lakho alamakhulu kunathi sinako lokucela ukuthi mabane basibide noma singabe sithiwa siyabacalela le stage bona bese bayalandzela without payment sithi nje sende in star wakhalele full gama fane bahlabelele kanjalo nabo kuziyo ukuthi itawuchubeka yembili ngathi wabhizi ngaletinye timfu ngishite ngisaboniswa ngaba nesibonakaliso ngisacela ukubonisa wena siboniso phela thina sikhonda uNkulunkulu lo yedwa amagama kuphela la ngafani ngemehlo lamabili sibuka info leyodwa ingcombo kuphela leti ngafani sive ngafisa kusihlanganisa kepha lenkondlo mina nawe itasihlukanisa ngoba phela ushite Tandla tagezana kepha namhlanje ngidibona tiyabambana ngemandla tiyabulalana kanzi kuxhoma nemphakamo lengaka ngekwani sewuzoyambulala umbulalelana utamdzinga makhelwane nakhelene lo mhobholo longaka ngekwani angithi setinengi tinkinga emhlabeni sengathi inhlupheko netinkinga sekwasifaka indandatho emnweni ingabe sekusobala yini ukuthi sesigane kalonhlupheko kanti makhelwane yini kangaka ngoba phela sithi sive makhelwane simbona ngetento tini leti letenta makhelwane lahlekele luvelo nebuntu sibantu kanti buphi buntu ebantwini sengathi siyaqophisana siyaphikisana kude kuvana kulomhlaba lesiphila kuwo sengathi sebaningi labalahle lithawula empilweni ngale nkondlo ngiyamemeta nawe mawuyiva nalabanye bobavisa mhlasimbi tabasida nawe mawufuna lishintshe empilweni emehla kungaphamisele tinsabeni kodwa hlola kuwe ngekhathi ngoba lishintshe lungumnyango lovuleka ngekhathi kungevani nemona kuyanza siyakubona angithi noma usita umuntu umsitela ukuthi ahlale esizini sekufihla imvuko emcubeni basivela amasadla imbuya ngeluthi kepha sithi mase siphumelela abathukuthele mina ngifisa kuphuma abalele bengeke bengibone ngiphumelela angithi ngaphasi kwegama ethi sikufisa enhlanhla sebakufisela lokubi netiqalekiso phela bona abafati bafabadi ngakho kasibakheleli sithi batentile nkondlo lemvolo iva ngekhathi kuwe ngifisa sengathi ungatikhulumela ngoba lo mubi umuntu sekutaba ngimi batshele ukuthi thina lana emhlabeni siyahluleka sesidinga umuntu lotasiluleka tinkinga dinze tiyaluleka bamfu banengi bayasihlulela tinhlitiyo tefu kancane tiyaphuleka nalelithemba lenginalo sengicabanga kuliphosa over the balcony ngoba kwangathi kangisakhona ngithi siyaqophisana siyaphikisana kude kuvana kulomhlaba lesiphila kuwo le imbongo emaswati Young Black Poet danke ngiyabonga.
Yabona lelo kwendiwe with the young black poet. Ungikhumbutile ukuthi hayi man mfowethu phela wena ngisoNkhondlo but mina ngathi mina ngetheze kulunge ukuthi ngibe soNkhondlo ngibele nginikede bona bosoNkhondlo bala elihlelweni lona lelithuba ukuthi babe ngibo bosoNkhondlo. Mbukelwa ungaqali uthi nyaka ngoba sibuya la kuwenzile mohalelo wenda umsebenzi weTandla lo mangalisakho. Mbukeli sejabula uthi wena selukhethile kubukela ihlelo lakho lolithandayo nalihamba embili eSwatini TV na 7 lonke nje Tandla neNkhondlo. Uyathi mose mbukele ukuthi mina ngihlale nguplaka manje ngihlale ngulayela abamflabeni imisebenzi yeTandla futhi ngenda siqiniseko ukuthi ngulethela bo best of the best. But ke ngithi best of the best angisho ukuthi nawe nekhaya losaqala nje kuzama kwenda emagcebeshe macici bese suyesaba kudaka Tandla neNkhondlo cha angasho kanjalo waba nje lahlelweni cha uba ngo best of the best. Namhla ke sinawe Wenzile mohalelo wena umsebenzi weTandla akawendi ke edfana uthi cha ngete kwaba kahle manje ukuthi ngenda umsebenzi lo mangalisako lo mhlena kangaka ngedva khona labambisene nabo utasixoxa ke ukuthi kumcwa kanjani kubambisana futhi yini lena lemenda each and every day ukuthi avuke awende umsebenzi weTandla. Wenzile yebo sisi siyajabula kuba nawe ehlelweni ngicovusela umbukele ekhaya. Ngiyanibusela babukeli ekhaya libito lami njengoba shilo Wenzile ngiyaphokoda kuba lana ngenda umsebenzi weTandla ngakhathi khwama ngiyathunga phindze ngiyadrawa ngende ma portrait singisebenzisana ke nabo sisi kuna sisi lapha lamahlalela kube na sisi lapha Laura bese kuba ngimake ngamandla baye bangisideke nabo la kwendeni ngoba cishe mina engana lemisebenzi yokhanza ngikhona kwenda bonke. Okay. Ngivuba lathi mfethiningi uyadrawa uyathunga nendana nathi khwama leti inhlelo engitibonako. Na ungasicoca nje ukuthi yini lo waqala ngayo ngakuyenda kuyo yonke lemisebenzi oyibalile. Okay. Lengaqala ukwenda ukudrawa ngathi it's a gift angifunzelanga. So bengithina ngidraw ngibona ukuthi kude kahle marketing la eSwatini. So bengudraw nje ngibekele ngikwendako but then ngaseke ngiyachubeka ngiyafunda ngiyathunga but nala kuthungeni lengakumotivate abalaleli ekhaya ukuthi angifunzelanga. Okay. Yes. Kwaba ama basics nje laba ngitshela ngawo ukuthi okay nawufuna ukuthunga wenda kanje but imbo nayo ithanza ngeke ngithi ubolalela lo muntu lo ngephakathi ko nawuva uthi imbo yende there's a reason. So mase ngiyayechubeka ke ngiyathunga ngihle ngibuka ke ku internet ukuthi okay nawufuna kwenda lo ngende kanjani ngathi khanze ngikhona kwenda lokho bese nginala kuma social networks ngadimarketer. Okay ngase ngidana la dikhwameni ngase ngenda trading. Usithathani nesinqumo sokuthi yathi kuthini lo msebenzi lo lengwendako umningi sale ngisebenzisana nalabanye. Ngikuqale around July last year naqala le dikhwama. Okay. Yes. So lo njengoba nibona nje ngengigobe lana khanzise kumile umsebenzi emshinini ama customer nawo afuna umsebenzi wawo maybe khona lo mnye ufuna iportrait so nami naturally kumele ngihle ngiphumule. So kwase kuba khona ukuthi okay njengoba bahle bangisida ke la khaya dihlobo ngono nalabanye bahle bangisida yabo. Ufisile yini kubafundzisana labanye labachamuka ngephandle lababona umsebenzi wendeni wendawo ukuthi cha muhle nami ngingacosha ngikhona ekuzama impilo. Liphupho lami vele lilapho ukuthi kungagcini nje silana kube something big kwalani sesithe emaswatela amaningi afole imisebenzi because bakhona labanye kanti bathanda into eTandla manje kude ukuthi bangabheka kuphi. In that way you can see bafole opportunity for imisebenzi le kube something big kube icompany. Okay. Nawe kumbukeli wami uyefika la kuwe utocela uthi umfundzise icapital bese soqala kanjani ngiyakubona usebenzisa emaphepha. Yes. Ngicala kanjani mina ngicala nje ngawenda lo msebenzi weTandla. Should I have icapital ukuthi ngihambe ngiyocupha noma udangikhishisa ukuthi cha thola nanginana utawukhona phuma nema products akho. Cha kolula njengoba labaningi baye bakhale ngemali. Especially la dikhwameni akufuneki imali
ngiye ngikuchishise ukuthi okay sibuthe amaphepha ama-chips somehow naka-environment sesiyasida ngoba sihlobisa live siyabutha esikhathini esiningi sicele nebambana ngoba siba busy ukuthi nganibona amaphepha ama-chips nisiphuthele in that way-ke ngingamsida nimlalele ekhaya sisho ukuthi kudzingeka ini nani ukuze sicale. Okay. Kuleti khwama nisebenzisa amaphepha ama-chips kuphela noma nalamanye emaphepha niyawasebenzisa? Yes, siyasebenzisa nemaphepha nje. Emaphepha kuba maybe amabhuku esikole noma ama-times for ukuthi kucine kube impolo kwi-quality. Sibigcina lamaphepha ama-chips. Okay. Asibuyeke ngala ekufungeni ngoba la khaya phinzi kuyathunga. Nenda kanjani khona in terms of material neyokuthi ke ma customer makafikile ngida ne design yami yini noma nini nifika ubone ukuthi fortunate ufanele nginako ukuthi lesidamfunela bona. Okay, utane design yakho. Kakhulu si-specialize kubosisi. Kuma-mails siyangena. Okay. Kube ngilawo lokuma basics. But kakhulu ngoba bosisi labathanza kuswenga. So si-specialize kibo kakhulu. Uye ude ne-design yakho. But ke ngithi angendi copy and paste ukuthi udatsabone info internet. Uvazi ukuthi sofuna ngende exactly kani designer lo yendile. Ube ne-attitude nakayenda. So in that way uvazi ukuthi angakukhokhele imvo yakho. But uyayita-ke as inspiration bese siyabonisana because njengoba ubona ngilati imvo Tandla ngithanda kuba creative like kube nale touch yami. Yes. Okay, kuleti impahla nisebenzisa emayadi kuphela noma nakhona nithi creativity nifake leto tinto thina lesibona ngazuthi bibi. Okay, etimahleni siyithenga material but kuyendeka ukhansisenda nabo recycling. Okay. Yes. Sakho nemagamenzi okhansi siwendile siwende ngemaphepha ama-plastic kube ma-dresses kushane ukuthi sikusebenzisela yipi occasion. For example, 2 months back besikuyowendiwa mesithobela esithobelweni. Lo winile ke bekagcokiswe ngimi ngawona lama-plastic. So nama-dresses ayabuya ngala sende ngawo amaphepha. Yes. Okay, uchazile wathi isikhathi esiningi nini nendati impahla dabosisi. Labanye ke bobhuti bayathenga ncenye sothenga isudi yakhe inkulu kani impibele uyakhona ininciphisa. Uyakhona sithi ma-alterations siyawenda ama-alterations lakhaya. Impahla yakho mhlambe sowehlile ufuna kuyibamba senda noma kukhona la idzabudzabu ke khona siyakwenda lokho. Okay. Ekudrawing khona wenda kanjani yini into yodifeba? Ikakhulu ekudrawing kuba i-portrait. Shothi uyanginika isithombe sakho lofisa ngikukhokhe kiso. Then ke ushothi sibe nganani sikutshele ilabor then siyakwendela. Okay, lokusho ukuthi nje nami ngingaphuma njengoba nje. Wena njengoba unjena nje. Uyaphuma unginika isithombe sakho ukuthi ngicela ungikhokhe ngikanje. Mina ke bese ngiyakukhokha. Okay, il-customer yena lifikile kuwe licela ukuthi ulendele info lethide. Kuyayithatha isikhathi esinganani? Angeke yini bese sengihlala inyanga yonke solo ngithi ngathlolela. Ngahlala inyanga yonke. Ayibo lo mnye vela ngabona ukuthi ngindala okuningi bese kucanisisa yesterday. Siyasihlonipha isikhathi lesipromisane ngaso ne-customer. Yes, shothi na ufika ngeke ngikutshele ukuthi schedule sami namuhla kanje. But njengoba wena ukufisa ukuthola ngedate lengikuthi kupossible yini leyo date lesiyibekile uyakuthola akwendeki bese kuba otherwise. Okay. Yes. Nifise kufika kuphi ngoba ngiyabona ukuthi lo ngumsebenzi lenicishe niwenda onke lamalanga. Yes. Nifise kufika kuphi nale business yenu? Fisa ukuthi kusale kuba i-company le-registered. Last la khona ngaleti khwama. Phinze nayo nale fashion kungagcini ngekuthunga nje la sigcine sise-specialize ndawo bekusanga ama-celebrities. Ade nje ukuthi nangithi ngiyaka underwa Wenzile i-Wenzile fashion design brand name yami. So ade ukuthi nangiyaka Wenzile fashion design tangikhokhela. Njengoba nginjalo. Alright, emaswati ke lasibukele yini la ngakusita ngako ukuze ugcine ufikile kuleli phupho lapho lofise ukufika kele. Ngicela kakhulu ukuthi laba ngadi bachubeke basupporte
ichubeke uma basilandzele page lami Wenzile fashion ka FB basupporte bese lokunye na financially singayicela isupport ikakhulu ngala etekhwameni ngingacela isupport ye marketing sifiso safe ukuthi singagcina ukuthengisa la kangwane maybe sikhokhe size maybe ku South Africa nalamanye emavi marketeke ledimvo. Okay. Kuna fashion designer wethu ke lohlede ekhaya. Uhlala bacocela athi fashion designer noma yini uyafisa kwa fashion designer. Ngapha emavilo ngamniketa wona kuze kuthi naye agcine afikile lokho khona wena namuhla. Ngingathi nje wange ngabekisa nawuva uthinda lokho kwende lesinye isikhathi uyokhanze udela umshini but uyafisa lokwenda wena lokho ungathi udlala ngebadolo wena lokho emadressana lamancane utoba nale creativity utibone cause lemvila ku wende lawo madressana ukhokhe wendele lawo midolo but bese kuba khona lokho start for example mina nje kuze ngithola umshini ngacupha timbahla ngathengisa timbahla ngisave in that way ngase ngiyakhona ukuthenga umshini yase ngiyaqhubeka. Okay, angiyathi ukuthi masadada ufuna ukukusita nekukusupporta emsebenzini wakho lo wendawo nalabanye batofuna ukudala batofunza batakuthola kanjani bakuthole kuphi? Ngitholakala efonini i7631 1105 MTN wami swazi mobile ithi 79663395 lo fise kungilandzela ka FB angahlola Wenzile Muhade. Mbukeli besifisile ukuthi singachubeka sikulethele neNkhondlo sikulethele naloyo msebenzi weTandla wena lo tawuthokotela phinze ufunze lokuthide kuwo kepha ke isikhathi sithi cha hayi ke namuhla ngethe sahlalisana lilanga lonke kepha ke nayevetawo sinesitawanda siqinisa ukuthi cha siyabuya nebakithi futhi nje sifuna ukuthi sibuya sibuye nalo mfana lo ohlala lapho kwakhe yambona mos nanomzala wakho wena uhlale uthi hayi mzala emacasi akho is not make sure kusho bani kusho wena kuphela ungaqala umjaji mzala kepha ke angifuni sisicabane mina nawe no sitabona ke mbukeli evikini elitawo ngasesikhathi esifana ko goodbye and God bless.